Bilo je to divno muzičko veče u Priboju, istinski kulturni događaj. Veče sevdaha, veče emocija, vrhunski izvođači i divna publika. I aplauzi ne samo na kraju, već tokom celog koncerta. Bio je to autentični sevdah, ali na malo drugačiji način, u izvođenju vrhunskih akademskih muzičara okupljenih u Belgrade Soul Sextet. Ovo divno veče bio je poklon SDP-a u Priboju, svojim članovima, ali i svim građanima Priboja. Pune 23 godine smo sa vama i nadamo se da smo svojom istrajnošću i zalaganjima za interese bošnjačkog naroda i svih građana Srbije dokazali da sa pravom zaslužujemo vaše poverenje. Hoćemo na neki način da se zahvalimo vama, svima koji ste sa nama sve ove godine, koji ste nas podržavali i dali nam snage da istrajemo u ovome što radimo. Iako je povod bio obeležavanje godišnjice osnivanja Sandžačke demokratske partije u Priboju, salu Pribojskog doma kulture do posljednjeg mesta nisu ispunili samo članovi i simpatizeri ove partije, već i svi ostali Pribojci, ali i brojni gosti koji vole istinski sevdah i nezaboravne sevdalinke. I nisu se pokajali, jer je to bilo veče kvalitetne i vrhunske muzike. I ne zna se ko je bio bolji, solisti ili instrumentalisti. Moto ove večeri bio je delimo ljubav kroz sevdah. I to je u potpunosti ispunjeno. Izvođači, vrhunski majstori svog zanata, pravi profesionalci nisu štedili svoju energiju, a ljubav prema sevdahu preneli su i na publiku koja je to osjetila i prihvatila. Od samog početka koncerta pa do kraja. Uživalo se obostrano, aplaudiralo i pevalo zajedno. Divno veče sevdaha za uživanje i pamćenje.